Rero reka nongere mbasuhuze mwese mukunda kurya Top Sport ubuzima, nongere mbifuriza icyumweru cyiza, nongere mbashimire mwese kabisa mukomeje gukora subscribe, nongere mbashimire mwese mureba video mugakora like, mugakora comment, mugasharinga kabisa. Nshimira cyane abantu bakora like cyane bakanasharinga. Hanyuma rero ni abakinnyi b'Amavubi bakina muri Premier League bafite amamuko mu Rwanda. Mu gihe byaramuka bikunze mushobora kubabona bakinira Amavubi, ndetse murabona ko muri video ibanza harimo abakinnyi bagera muri babiri bakinira Amavubi. Nabatindiye rero turahera kuri uyu mukinnyi rero yitwa Anthony Munda, ni myugariro w'ikipe ya Newcastle United, yabakinije imyaka 21 rero n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, yabakinije imyaka 18 rero. Inkuru ivuye mu Bwongereza rero ihamya ko ababyeyi be bose bakomoka mu Rwanda. Rero umukinnyi rero wakiniye imikino y'ingimbi yatangeje imyaka 18 na 19 aba yemerewe gusinyira igihugu kindi cyose ashaka. Rero akaba rero afite yaravutse tariki 8 Septembre 2006, afite imyaka 18, akaba akinira Ubwongereza citizenship nicyo gihugu cye nyine cy'amavuko. Hanyuma akaba akina central midfield kabisa, akaba rero akinira ikipe y'igihugu, yarakina ikipe y'igihugu y'Abongereza abatanyije imyaka 18, akaba yitwa Anthony Munda. Hanyuma statistique ze amaze gukina imikino 3 appearance, hanyuma amaze guhabwa amakarita 2 y'imihondo mu mikino 3, hanyuma mu mikino 3 amaze gutsinda igitego kimwe, hanyuma nta assist n'imwe yatanga umupira wemo igitego. Akaba rero yitwa Anthony Munda, tuzakurikiranire ibye kabisa. Ariko akaba akina muri Premier League. Undi mukinnyi wundi nawe uhari ushobora gukinira u Rwanda nawe ukina muri Premier League yitwa Romain Mandri, ni rutazamu ushobora no guca ku mpande. Akaba akina ikipe ya Sunderland FC, ikindi cyiciro cya kabiri mu Bwongereza. Akaba kandi yarazamukiye mu makipe y'ibyiciro byose bya Tottenham FC, umwuga akomeye cyane. Nyuma yaje kwivamo rero yerekeza mu ikipe ya Standard de Liège, atatinzemo kuko yahise agurwa n'ikipe ya Sunderland FC kabisa. Rero ari nayo akinira ubu ngubu, akaba akinira ikipe ya Sunderland muri Championship ni icyiciro gikomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, kuko iki cyiciro cya kabiri mu Bwongereza gikurikira shampiyona y'Abongereza rero Premier League. Sunderland mabibuka mu bihe bya kera kabisa, nayo akaba mu cyiciro cya kabiri. Katubahereze rero na statistique z'uwo mukinnyi, nawe ni umukinnyi utoroshye, umukinnyi ukomeye cyane. Tujye kohereza statistique ze rero zose uko zivugwa. Rero uyu rutazamu rero amaze gukina imikino yose Sunderland FC imaze gukina uyu mwaka w'imikino, bamaze gukina imikino ine, bamaze gukina yatsinzemo ibitego 2. Ubu Sunderland FC niyo iyoboye shampiyona n'amanota 12, bivuze ko nta match baratakaza. Ubwo rero amaranye igihe nuko Romain Mandri afite inkomoko mu Rwanda kandi yiteguye kuba yakinira ikipe y'igihugu. Twaganiraga n'umwe mu bamuba hafi rero umuryango we witwa Munyakazi, yatubwiye ko Romain Mandri yaba igisubizo cyiza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu gushaka ibitego. Gusa ko iyi Sunderland ni iya mbere muri Championship, mu gihe aramuka ikomeje gutya shampiyona ikarangira imeze gutya, yajya mu cyiciro cya mbere. Uvuga ko rero uyu musore Romain Mandri afite performance nziza mu mikino ine, amaze gutsinda ibitego 2, kumva ko ahagaze neza cyane. Hanyuma rero Mandri yavutse tariki 24 April 2003, English professional football winger ku mpande. Hanyuma Romain Mandri niyo mazina, yavutse 2003, hanyuma avukira Edmonton London, akaba afite 1.80 m. Umwanya akinaho ni umuwinga, current team ni Sunderland, akaba yambara nimero 14. Hanyuma mu mikino muri Standard de Liège 2023-2024 sezo yakinnyemo imikino 10, atsinda ibitego 2. Hanyuma 2020 Sunderland yakinnye imikino 16, ayitsindira ibitego 4. Urumva ko rero ahagaze neza ku mwanya we w'ubusatirizi
akaba yitwa Rome Mundere. Tuzakora tubahereza n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye. Icyo ugomba gukora ni ukudacikwa kuri Talk Sport. Duhana n'undi mukinnyi tutabafitiyeho byinshi bamubabwira, ariko tuzabibabwiraho mu minsi iri imbere. Akaba yitwa Claude Kayibanda. Claude Kayibanda nawe akaba akina mu Bwongereza muri Luton Town. Muri Luton Town ni umudefanseri, akaba akinira ikipe bategereje imyaka 21. Akaba rero yitwa Claude Kayibanda. Nta byinshi tufite kubabwiraho, turi kubategurira inkuru ye, inkuru icukumbuye neza mu kiganiro gitaha tuzayibabwira. Hanyuma dukomeje n'undi mukinnyi wundi nawe yitwa Nowe Uwimana ukinira Virginia Tech muri USA. Akomeje no kwica bigacika. Rero n'Uwimana akina ku ruhande rw'iburyo yugarira. Ese mubona aricyo yakora mwenda aramutse aje mu Mavubi n'abandi benshi cyane. Hagati y'uyu rero uyu Nowe Uwimana n'uriya Claude tuzabakorera documentaire zabo neza cyane, tubareza statistic nyinshi cyane zabo. Nyuma dushimire mwese mukomeje gukora like cyane mukora like nyinshi cyane. Hanyuma musangiza abandi izi video ku ma status yanyu ya groupe. Hanyuma musangiza abandi mu mbuga nkoranyambaga zose mukoresha kuri Instagram Talk Sport Buzima, TikTok Talk Sport Buzima, YouTube Talk Sport Buzima. Icyo tugusaba kora commentaire sana bakinnyi hari abo wari uzimo garuza basanzwe bakina. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira intangiriro nziza z'icyumweru.